Vrijedna nagrada očekuje, ne znamo o kojoj se nagradi radi, vjerovatno će to gospodin Rizvanović Zlatko kazati kasnije ili ako vas i ne zanima pošto je tradicija, ali uglavnom ima nagrada. Pozdrav za lijepe dame iz Ključa koje je pomno sve i jedno sportsko natjecanje. To jeste po novom zakonu, kaže, sportsko natjecanje bikova vodača. Nema korida, kaže, korida je španska riječ. Ali eto, mi nekada ju potrebimo, nećete vi meni zamjeriti. Fikro, čuvaj se, ja ne govori to bez razloga, ja znam da si ti malo slabo pokretljiv, da si imao povrede. Jer bikovi kada nalete, ti znaš sam, ne daj Bože da se desi povreda. Vas upozoravam, djeco, puno vas vidim dole oko ograde. U ime organizatora upozoravam. Prvo, ne daj Bože da se nekome šta desi. Što je, nije dobro, bolje da svi živi, zdravi, veseli odemo svojim kućama. Djeco, posebnu sankciju bi dobio organizator, ali džaba sve te sankcije ako ne daj Bože dođe do povrede. Pazite na svoju